Sanibonani kuphi nakuphi ingane zakwethu la kufuneka khona lo mbukiso njengamanje kubingelelana-ke uMartin Dacos intombi umqamela amehlakha abanye zibaqamela imali thiwazi ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela ukuthi upress wona usubscribe share uphinde ucomment okhulu nakho konke uma usubscribe ayikho imali yakho ehamba kodwa-ke suke senza ukuthi kube wena oqala uthola notification uma-ke sikufakela ividiyo hamba phambili. Namhlanje sizokhuluma ngendaba enkulu, ngendaba umganu isihlahla abasaziyo abantu. Njengoba usibona sivela lana ngenzela ukuthi kungathiwa ngikhuluma ngento engingayazi ngizwe ngixoxelwa ngendaba. Cha, ngikhuluma ngento engiyaziyo, ngento engiseke ngayisebenzisa futhi uzokhumbula ukuthi siclaima la ukuthi angiyona inyanga kodwa-ke sisuke sisiza abantu ukuthi inhlahla siyifune la ingakhona. Ngane zakwethu inkulu indaba inomganu. Umganu uyangena ebulawini, umganu uyangena entelezini, umganu uyangena ekuzilungiseni wena. Umganu uyafika ubeke ishumu lakho phansi eduze kwawo ucele yonke into ofuna ukuyicela. Uma kuwukuthi awunalo ishumu uyakwazi ukuthi uxebule uyowugqula ebese uphalaza ngawo ukhulumise ukuthi mganu ngicela ungiganisela imali, ngicela ungiganisela impumelelo, ngicela ungiganisela ukuthi nokuthi ucele zonke izinto ezinhle ngawe ngane zakwethu. Angeke ngande kakhulu kodwa-ke ake sihambe so-try lakho. Uma ukuthi awukholwa uzoqala kugobela wakho akutshela ukuthi yebo uyasebenza noma cha, ebese-ke uyabuya uzoyilungiselela wena. Siye ukuthi sihambe indaba yey'nyanga kodwa ezinye izinto asizenzele thina qobo. Ungakhohlwa ukungilandela ey'nkundleni zokuxhumana ngabe uTikTok, uFacebook, Instagram, uTwitter kanti laphana ku-WhatsApp siyatholakala ku-079 841 41 futhi 63. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi uma uqeda ukubuka le video usubscribe, ushare, uphinde ucomment okukhulu nakho konke. Uma usubscribe ayikho imali ekuhamba kodwa-ke suke senza ukuthi kube wena oqala uthola notification uma-ke sikufakela ividiyo ehamba phambili. Uma-ke usharela umuntu owaziyo ukuthi udinga usizo noma-ke izomsiza lento esikhuluma ngayo. Ukhumbule ukuthi usebenzisa imali emhlophe ucela iy'nhlahla, ucela impumelelo, ucela ukuganiselwa into ethizeni. Siyabonga.